Hingchong Pho Social Welfare Society amahang ke pathek. Tong sikot ben langga thipen kisung ki photo phan kerap ke pajirbam. Jaipong thon sing tok biarong ara towar mela pen lang non pon ta long dun de pin lang. Numbering ko rapi Deopani MSC constituency ke parlo upper Deopani along Hingchong Pho Social Welfare Society puisi NGO amahang kapathek pon. Bangso song amahang pathek ponang ko katheke kapa phiho barong ara da phan kang thor ponjia phan lapen mesena warsai rong ara da tum kelong dun jia phan hei huyan parta anso se ke baprang ana ke income chijor dun thek jia phan lapen rada ke dok kisung do analong arjap thipen che song pi dun ji pu panong se wo signify trainer ke barni bangso song seng pon mata amahang pathek pon lo puse alang le tum pen pachetak pon sonse bangso song ga pangtang pon jia phan ar puche pek pon rinti General Secretary Romeo Teron Assistant GS Monsing Tiso VDP President Relation Tiso VP Ranjit Togbi Office Secretary Rob Singh Singnar Financial Secretary Dharam Singh Terang Lapen Publicity Secretary Budheshwar Teron Hanjang Langsopan Rajiv Chandrong P report Malong News Tini Apardepani Arat Ahavar along SGB GB VDP pen Chenglok Kithe Kiding Anpen Chingrumsi Tini Mai Pado Ponlo Lasi Mai along Chingwai Chingsai pen Isi Kimesen Hingchong Pho Social Welfare Society Tu Seng Ponlo Lasi Kupia Potsi Kiseng Ma Pulote Ilitum Apardepani Ahawar along Sonsuri a department pen Danglok Ake Dore Side Lasi Lahai a development Rat Aphan Sonsuri Kirap Ta Ahok Pet Kipale Labji Aphansi Hingchong Pho Social Welfare Society Seng Ponlo Kardong Don Bosco Azira Roy NEDSSS atumpen langke thepen kisung ki photoma phantong sekot pen bhela para rong asora phan kerap ke pajirpo Nijangkar banglong dongka mukam bhela para north lapen south puarong along Don Bosco Azira Roy lapen NEDSSS atumpen patirpi ponsi bosi ka cikloni phai krenar ke barni kisung ki photoma long adimalong an pale damsi ke choki juna sona mong ke pajirdam lasolong sang ingti jangthu dali pheruya the harsun napena kapre kapre ka sonta me pajirpo labang solong sojong along claim bomb father sitame chetong duna kisung arada pan pajir ponlo non chot kali kai kis tame langke thepen ki choki junason ka ve ahur alang le tumpen kera pajir pon bom pusi phadar hin pen pharang kya theng lan the chepaklang pon hamren pen rostom ing ti report Malong News. The full form of NEDSS. NEDSS is the full form of NEDSS is Northeast Diocesan Social Service Society. It is the mother organization of all the social services of Northeast India. We have 15 dioceses and we have one mother organization that is called NEDSS. It's located in Guwahati. Yeah. What are the items that you have distributed? Yeah, these are the essential commodities: rice, dal, chana, matar, potato, and sugar, soap, surf, turmeric, chili powder, tea, and so on. Cooking oil. How many families you have covered? Yeah, so far we have covered around 200 families, and yet to take place another 1,800 more families, which includes Karbi Anglong and Dema Hasav also. We are mostly affected people. We are trying to help them. Yeah. So this is the first time, or no, this is not the first time. We have been doing from the very the beginning of last month, and we have done also a few days back also. Actually, whenever we have such a situation arises, we respond to it. We ask help of people to support, to alleviate the sufferings of the people. This is our normal activities we do quite often. Yes.
From where do you bring all these commodities? Yeah, we now purchased from Lanka and now we are distributing to the people. And this is being supported by one organization called Manos Unidas and Social Service Society, and with the support of the local people. The parish Sadgaon, Jirsanga Song is a combined work. Many are involved into this work. Jirsanga Song, Don Bosco School, Sadgaon, Don Bosco School, Sojong, Jirsanga Song, Social Service Society, Guwahati. Many are involved into this work. These communities are given to all respective. Yes. It is irrespective of religion, caste, and tribe. We are only trying to identify the most vulnerable, most needed people. Yeah, that is our criteria. It is given to all. Anybody can come. Anybody who is in need of help. Yeah. Don Bosco School, Sarkarpura. যোনটো পানী হোৱা জায়গাত ঘৰ ডুবিছে এইবিলাকো আমি ৰিলিফ দি আছে চাউল 5 কিলো দাইল 1 কিলো চানা মটৰ 1 কিলো সব দি আছে একজনক কেনে ঘৰে দি আছো এটো মাত্ৰ আপোনাৰ কিবা ডন বস্কৰ পৰা সাৰগাঁও পৰা এটো দি আছো আমি যোৱা মাও এনেকা দিছে এবাৰো এনেকা কিমান কুইন্টেল টনছ লৈ আনিছে এতিয়া বৰ্তমান আমি টনটো ক'ব নোৱাৰে টাইপৰবিলাক সিমান যে লৈ আনিছে ডিপুৰ পৰা লৈ আনিছে এতে ডিপুৰ পৰা লৈ আনিছে আমি পানী কমা পিছত আৰু আমি বিটং সাইডত যাব গোটা এৰিয়া দিব আমি আৰু এটো সাতক এৰিয়া বেলাপাৰা এৰিয়া দিব আৰু আমি ইফালে সৰকপাৰা দি আহিছে বৰ্তমান এতিয়া দিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু দিয়াটো যোনটো ফ্লাট হোৱা জায়গাতে ধন্যবাদ আৰু জায়গা দি আহিলে আপোনাৰ এটা 50 মান দি আহিছে 50 হাউস সৰকপাৰা ইফালে আৰু জাগাৰ নামটো সৰকপাৰা সৰকপাৰা এটো সিএমৰ যোৱা ৰাস্তা সিএমৰ সমষ্টি বিথং সমষ্টি এটা আমি এটো ৰংখাং সমষ্টি দিম এটো এৰিয়া যোনটো পাছে মাত্ৰ আমি দি যাম আকৌ নেক্সট টাইম এক গাড়ী লৈ আনিম চাউল দাৰি এবুলা এটো আৰু Karbi anglong ke develop olo pusi che thangklong bonta barlanang le lote kisung arada tum kaningri jurun e plengun e urgency kai kita nangklang dong lason si lakha krige thom langhin constituency ke parlo jaipong sarbora tok bi arong mate dhonsing tok bi arong arada tumta pinning kan thongkep so se kahaboche arong hei hoi pini arni anta mesen ke jona langka wea jok long chora lang se junang bom nang anparta mere hing awe kachelengjia phantowar dolong awe pinlang kesoki un ianta kachar chong pensi hospital se pon bom nang lang pose hada ke do arada tum nang pachini dun lapen haladak langhin constituency along ke karibia phai jum chera jok karibia phan ke kelang pon pese ningkan ta posi dam bom lo atheke boro akhe CEM nang man bera jok karibia khe phan ke panung kuglo posi dhonsing tok biarong arada tum penang than pachinun lasi council kachari pon CEM atuma phan jasema dolong tower mail apen langan ke nangra vek nang ji posi kachuningri padopo atheke osomara tum school ki dunjia phan hospital hithi borwa ke dunjia phan da siksak pik anlo posi hada garara tum nang than pachinin dong muka pen Daniel Santimong report Malong news langhin constituency lo gadi kalang la pendang nang itum ningkan ko an lo nili tum la dak ningkan thong kep ta sosialu dak du ke la pendang itum pia kisung lo da nili tum kisung te towar pencing lok lang ave me ave la towar bang ek number lo usomara tum school ke dun punoi ke ta keng op school ke dun ke keng op ta je thon pon ke dak so dak te keng op chot pon roi sai school hem si ke je thon nam thunang nang la pan pin lo pen la ki su ke un e pu ta me thela pen son si ke ponang po la son lo ni tum la na ke sung la si sarkar pen ta me district council pen la thek mu chot ake hoi tum si ta me nang rapa son te pulu la to war si ta me la pendak rong don ko andolo nang ke dong thong kep su si an du la pen rong kaprek do lang bo do lang po ho nil tum la dak sar pura tok be rong ke number ke thom an du ek number ke rong su pilo pen la dak tu number ta san chom la ko o long lang su pi pu dak ka du adak ta don throk pho du la hada kan ta to war ta velo la ta velo
ke rong san chom sitame lang roi pangkai pedo la so lang roi sitame dang piasonte puaja lul tum rong siarat pen ke kaita kaning ri dolo sarkar pen tame la dolong ta nang lang pipo na sonte pusi nil tum kaita ning sirot kutkat lu Ningkan ko an bagdo podak nang itu marong. ningkan thong ke suselu Bonta me pinyar ni ta. ponta pinyar nienta tuwarta ave meta ave langta ave dolong ta ave Langhin constituency si puri ta puri pen nil tum langhin constituency ke bang boro khai si aphai ta na om na election hut pu ta me la councilor CMEM tam nil tum ke long de chiki du na thai ve bang boro khai si om na ga ti ma ta nin kan wang ta hai dun de la si na hoga EM puna CM puna nil tum chiki du na thai ve la si council pe la CM tum tuliram rong hang tum si nang lang pon nang populo la si nil tum constituency ke bang boro tum si om na ma ningkan wang ta ningkan si bak ha komentu pe ne la election thurlo penta nil tum lang hin constituency ke karbia tum ke hai pu ave pilang pe aka prek a parti bu ke hai pu ave pilang kaita aningkan wang ta patai tindala boro tum si hai de damat bang boro tum ke nang lang kon pang lo la CMEM dharok tu liram rong hang sita melang ni CM lo la si la haya tuwar tong se kot pen ni piasonte ni tum la sumar school da gedam ke bang sta me yoi ke po pen me sita me la song thak lo ni tum me ga vita jir ding ulo ningkan ke thom pilo aprang nang pi ke nang pilo sita me transformer phok da ka joi ni tum ke dugara tamat la transformer ta chunam thek the ke la sopen hinu dak ma da ve pin long ke non puta me ave ting sang ma lo lang sita me nil tum la don thong kep ni do rat ke asa bo long chor ha la dak long kang bo long du lan si don thong kep na rat ke ta ka ching thi du nang che bhong bang che bhong la son lo yo La jal jiwan mission pen na thua lang non puta long le dal. long le la kai phwa long chor pen chu du po khon tai si pen lo te la ti bu si pleng po la ana lang ke bi lan si la don thong kep na rat ki jun DDMA hin pen langkit he pen ki sungara da phan kerap ke pajer pon Bhelapara North South la pen rong ni rong thamara da phan DDMA la pen ARO tum pen ki sung ke phora da phan kerap ke pajer pon Nijang Karbiang long lakha phai phorong khang constituency arat long langkit he pen ki sung ke phojok busik ni phai krener ke parni DDMA la pen ARO tum patir pi pon si adi malong an pali dam si ke choki juna sona mong ke pajer pon Labang Sualong Nijang Karbiang long along ADC lapen ARO along Mondol Sai Klembang Lumjong Kru pen Radapan Jasimet Sang Ingti Jang Tu lapen Tarpulin Hai Hui Tame Kerap ke Pajerdam Ni Thoma Parman ke Choki Jun Ason Pajerdam lapen Jong si Langket Hebat Bompolote Puthot Kerap Tame Pajer Pontu Bom Jilang si Than Pachenikon Hamren Ben Rustom Ingti Report Malong News বর্তমান আজি চাউল আদি রিলিফ আমি পাই ইতিমধ্যে পাইছোঁ আজি দুদিন ধৰি ৰাইজে বহুত অসুবিধা হৈ আছে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই আৰু কোনোবাবিলাক একেবাৰে LP স্কুলৰ পৰা আদি কৰি হাই স্কুল ME স্কুল ইংলিছ স্কুল আছামিজ স্কুল এইবিলাকত কেম্প পাতি আছোঁ আৰু আমাৰ গোটেইটো গাঁৱৰ আছে পপুলেশ্যনটো আমাৰ মুঠতে 192 আছে হাউচ চাউল লগত দালি আলু মিঠাতেল নিমখ এইবিলাক তিৰপাল বেছি আনন্দ পাইছোঁ আৰু এনেকৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক সহায় দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ দুখৰ সময়ত সহায় দিয়াৰ কাৰণে বহুত আনন্দ পাইছোঁ সুখী হৈছোঁ বেছি ধন্যবাদ লিটু ন ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰক আমি বেছি আনন্দিত পাইছোঁ ইয়াত আমাৰ ফ্লাড এৰিয়া গৰু ছাগলী মৰি গৈছোঁ মৰাও গা চা নাই একো নাই সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া অলপ হ'লে ৰেচন অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ
Nali tumpini rong ko ana fansi keron long la pen kopi pisi keron long. Nilidum pini la so center long bangke rong free fansi ron la ben kapre ka center long dola la bangke anam te plong sildobi pini keron long bangke la hela la si pini dum keron bangke sang la pen ingti jangthu la pen dail la son free horlu la pen tilpar isido tarpolin la son si pipon neritum. Kuma da song pensi keron iglon na. Like DDMA plus ARO Donka Circle pen jointly pensi pipona. Itu mangke kipitang mana nithom pan CP. Nithom la pen kipitang mana nithom lo la pen situation la flat la condition lang pojong si kom kelang pulot aro extend upon nithom pha. Son nithom pan CP la. Rong ko ando non la so lang ke kang dum rong. Exactly total ke de non si update boy lang tema non exact pini long non nilong bang record avera la office song si doji nesta update boy daily si mane bom mati ani wang si bad bom second long si bad mati de effect pon bom si non exact final report ave nilong Sang la anda lang kang Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.